anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu Mistress. Nitoka rege mwere wito wa Just Kenya official YouTube channel. Niegore hagira ciothe ile cikoretwo cigitokinyanira ngaide ne cito cio kinyaneria na riu gwiciria no wi kambuni ya wendia wa migunda ya Lesedi developers riu irerekana ni imeretie ciringi bilioni 1 cia Kenya thutha wa kumenderia buroti na manyumba ruhuho kuringana na ngatheti ya Nation. Mwene kambuni eno niwe Jeff Kiragu aracokire kuhingura kambuni ingi thutha wa kugia Kenya wara amwe aria magurite buroti na kambuni eno matiganaga kuneo title age magakora buroti ciao ni ciendeirio andu agira amwe magakora maburoti ciao ni itikinyetie ithimo iria mariheire. Umwe wari magurite mugunda wa kambuni no mwena wa Muthara arauga ati kuona mugunda athie kuona mugunda uria eritwo ni wa 40/80 akorire ndukinyete ithimi ici kuona wario wa wone wa 30/75. Mwirori wito wa Just Kenya official no kambuni ya wendia wa migunda na burot maguta ni Lesedi developers na ni ugukuririkana wega ta wega ati ni akorio igitumira andu inge muno makoretwo maki advertise andu aria ni muonekaga ta the celebrity in our own country. Diaria mundu ngidraria mundu ogwitwo Muigai wa Njoroge na ni gugukorwo Muigai wa Njoroge na tumikire gukorwo akigacithia kana yani akoretwo aki advertise migunda no ya Lesedi developers na leo okite thini wa Facebook account yake akandika ndomereri haha akira andu atiriri inyuothe murakorirwo mukenitag mukenitagu ni kumana no horo wa migunda eno ya Lesedi developers ni gukorwo mutirakinyirio uria kwagereire na aria othe magurire migunda eno ni undu wakwa kana ni undu wa uria ndekire advertising iria ni gukorwo nie ne ngoroirira kihoto kienyu. Ucio ni Muigai wa Njoroge akoretwo kereka ndomereri yo mundu mwe ha thini wa comment section okete akandika atiriri but seriously mtu akiwa MC kwa harusi ya mtu alafu baadaye waachane, who is to be blamed? The MC? Mimi kwangu sioni kama umefanya makosa. Ucio no mundu kutura comment section okete akamwirate ogwo ate modo agikorwo ahitetie thini wa kiria agikorwo MC thini wa hiki gutikoragwo mahitia ma MC kwao gutigana nie maana nage makaje sa Kikuyu Mistress kana shangazi zu ndani ya chai ya moto show thini wa Kikuyu News.